Kaya sanong kaswabon, kumadati din sanan. Ako kurohot nipih dati di ko sadop. Lumisan nipih ko sadop eh. Minumang gali siloho di tanga da tulo ko. Matu di sanong ako mo yan dati di. At ako po tilang busam, kanaw magyampay to kad iswang na samayang. Kinarahingan iswang kerajaan surga, kung sikaw dot. Amo gina kumadia dot. Insan po kaswaban na bay no? Tuko tilambus kagoy hide. Iswang kakapagyampayan ako sa na bay no? Mangimbulay, mangintalang di boros-boros no? Di kanu dot papain somok papagirot dahay dot tumilambus dot paingigit kasari dia. Tinasambayang dahay iswang ran Tuhan Yesus. Amen. Okay, saan po maburas ako dot asanang kaswabon asanang kinapagyampayan kago dati dot kaswabon na bay no? Bay na pa nga kalimpupuson dot tulan ko hopod. Talun ho pa daw miso. Puji Tuhan tu miyampay di barakat na kinarahingan nga iti kalidasan dat natarimuh dati ipanumbayaan to ko dat iti nekano dat manahak do kasimbayanan kumadatid iswang got ay pagindalanan do ko po siyon painsuang ni kadaw iswang dat pelayanan dati. Ino pwede tadaw kanihab nga sa ninaruh dat hari Sabat tumbayan ako dat hiti takon nakanud minampay iswang dot kabaktian muntak na pod hoom. Oy, ay so ikaw pi kinundarangan kanya mo. Kay di kabaktian kot bahom tilang busa dit nintong ako dit tajam. Sanong imutig ay it hope Indonesia Hope Channel. Putay nakagud diri. Nakwentong ako naging ditajam ka daw. Putay nakagud. Pulau Pinang. Putay nakagud. Panutupan Sabat di kaniham. Ngoy pakagu among git hari program kesehatan na misyon. Puji Tuhan tu kay moti nga tok olong nga tadopoy. Jadi kaswabo na ba ino? Putan ta ka nakagu. Mayad iso ot panambarasan da kituludot nompunan inangku. Iso paguhatan. Nompunan inangku. Oratian dati dot sebagai sangulo na tulun. Iyati na pati nga mila dati borosan na koratuan na pat ay ating baban to katibo. Isuang ko tumano de boros-boros kinarahingan. Iyati nga muna tosta ka na dadat moid ilo na pot panuhuan na kinarahingan nga atanud nga dati. Tumbayan ako muna tosta ko na dah. Iyoho nga minsing umbal, iyoko nga minsing umbal dad. Moid ino po hit kamoyon da kinarahingan di nga atanud to ko. Miagal na dit harasang ulunot kamulakan na minay uhat ti Jesus. Nunuh padihot na nunuhot man ko paindalano dat ay kano ko kopasyon ka. Dia tanuda na hukum ko ka. Iyati kadaw nga ay iri nagidahit umbalan tokod papaindalan. Son tabi di panuhuan, son tabi dit kita datid milod mangigit dati dat asamok sari kumakinarenganam iri na day pendalanan dati. Nga isuang nga timpo da may galid di. Ako na ni dati iyati na pati nga sebagai tulun da kaubasan. Iyati ni tulun da haro kapurimanan, haro korohian, haro nagi kolomokon, hinggo dat milo hinda mumunsay dati dat koylo takapiad hingga dahit pointapot, hingga apatut teman dati pendalano, nga
haroi kasari okoro tuon dati. Soira da aratu toko mimbulai nandolot tuhot dot tok nompunan ina kuti ka. Tumbayan ako dot minta lang nakapilot paguhatan dot nompunan ako inang kuti kad soira dot iati na po nga kawaya da kantakan miagal ko iti panasakit. Soira na po sumakit ako nga mimbulay no matituhot dot ay nompunan ako inang kuli kinarahingan iti ka. Teka haran na po hit ay kaboboyuhon dati di nakatalib do osoro dati. Sakit ako no di nga nukanda dati. Iti nakantohot balasan do kinarahingan. Kaubasan mo titiyod di iyo nga hari ginaw ko megalid di. Kawaya ka nando kantakan dit it poinggorit dia. Among iron nuno miagal ko panasakit ko suway kay ri. Kawaya ta ko no miagalid di nga mimbulay na isuang ginawod. Iti nakantag iti nakantay balasan dit ko boboyuhon gudi ka. Mimbulay na it ginawo do miagalid di. Kakikitanan no po di nga kakitanan ta ko no po di nga ino po dihit pengampunan de kinarahingan dahiri di nga miagali aiso. Kakuan no po nga nakataubat ako piya kakikiro. Karikatay to ko dot koinggoritan ako po siyon. Osoro to ko di tiyad di. Yadit ay di kinarahingan nompunan ki. Di man tadi lo kolomokon dati iti korohian dati dom pemagunaan do ko po siyon to ko. Nompunan to koy nangkuti. Saya sumambayang to ko ampunay na dusa-dusa dahay napurimanan dahay te ko ita dahay napurimanan kaamin to ko miagalidit iriri no yudi hiri-hiri no nga pengkuro magyalat sakira na patulun sa pitulun sakira iya di haralan dati mo kiampun iya na po mangampun kay nakasala Rosnida Gohundia. Rikot na isim ni pakiampun. Ampunano ko na diad makimapo ko na nakasala ako ka. Yun, no di boros. Ay say kumundot mintuntuad no miliid no nga mihad ko pa yung kuro. Sebagai tulun ampunani kamo. Hari na ko ina po sambayang kat bulun-bulun do iya di nga popakitad atapot na kapit makiampun to ko lambus. Ko basahan na pugyan da sumambayang iri nga ampunan niya hay. Miagal man ko didit it osilih dot iri no hitukadid di sambayang dati. Kumoinsan sesuai di pinatuduk kot Yesus sendiri mengungsi kau toko kumakin rohingan mamarayaw toko umuduo sumuang toko nundod hiri pokyonuan makyan haronde pokyonon dati kolim pupuson na pundo nga haronde rayuan toko hiri ampunay na yahay makiampun toko nundog ampunan na duso kaamin nga korikot na pundo dihirid ikaw mo na makiampun nga miagalid dit lombus bo. Ampunan na do sa dahay ina purimanan dahay kaamo. Iya di no kaamin nam hiri-hiri no. Sekira na padadi miagal ka pormuhunan datang YB hom piguli-guli pihulit-hulit dati may pakiano patakon no gi. Nga pingkuro madi dong kinarahingan. Kauboros na paturi hom hari na ko Columbus sa po dati makiampun ampunan na turi. Ko anda doon po sila kamato ko pa yung kuro. Nga harpong kotbad orong ako dot ay mo borosat mantadot o insana nila sambayang dati. Ina po ipakyanon dati
bobos do sikap po simbaran kinarangan nga ilo makiampun da duso. Kaboros kano po makiampun na nampunan kuno di ka. Hari hari orang kud pangkot ba miya galidila. Nga haroy kasan marim karimba iginawa natin nampunan nang kudi duso kudi ka. Eh, hardi nalihuan no di ngay nalihuan ta kuno di duso di nakatalib andi soro kinagugumo. Mazmur 32 mengukabo kitab Mazmur debay no. Mazmur 32 ayat kumayso. Boras na padhiti nga kalumag na itulon dit nampunan o pelanggaran daw. Nagi ino pa'y dusa kalumag nga akon ko kiginawo dot mangungudot. Atapot numutigad ino pahit sa kirad ampunan to ko mantadidit kada boros sa kinorohingan tulon sa pitulon kaya nga tokoy asimbayan numutiga kapurimanan nitit iti ampunan kapihampun yati no pati tulon sa pitulon nga milay ba komanda ampunan nga labi dat karay ti komanda kapihampun mo sa kira na pod iya makiampun ka di karuhang no ikaruhang no nga makiampun ni dia nga tokoy aramay na ti di sa kira na pod kano mumangi karuhang no tokoy makimapok na kapiya dia dat poilon ti anagin dabay no ay lahi do kuno matid harohot tandusuay ka lahi do kuno matid harohot tandusuay kano pinapoilo adi itong pinaywilis sorry palis ka lahi do kuno matid harohot tandusuay nga taubat ako ditibay no ham itinagidid makiampo ng pinapoilo ako dia kasyo tau kamno kadisaw daw numani disaw daw pimbabagay kapoy kuro amo yoho nga makiampo no kuno makimapo kuno kapoy dia dat yoho nga tinu ako nagiminamutos tinu ako nagiminamutos kakadaw kumundat na kapi pasas dito digi nga sayra no pod iti piyami karuhang mo haron no pod ay miagal ko kinopi pelanggaran it ano ko piyontok kilo bo ino ko pigugu pelanggaran do hilo nga sayra no pod kopiyakun to ko nga tok anaaw no po afuri mananid di miagalit agaan no pakangkab ino pa momonsay dati did kapuriman daw agat no pakasari nga hari paing kangkab to ko bo hari paing ginawo paing kangkab irin nundod kagatan no patapurimanan ay sakirad isuanggot piyambalutan pikaruhangan nga haran na pay paing kangkab no hiri no pay mimbulay di miagal ko haran na pay ano ko rohyan dit ikaruhang no na pay wansayan di siya nga okito nundod miagalid dit no kadid malayo miagali negative ko kitanan mo contoh lagi ologodo garuk ologodi garuk kisawan no nunu na po hi kasanongan di siya itindakan di siya nga ino po hit porikatan dit ino po pasandatan dasar kadid malayo iporikatan to kodit nunu na po itindakan di siya nga ihiri garuk kisyo momonsoy na ikaruhang no kasanongan o sanong ito kita no nga miimbulay no nga inga kadi garuk hiri
mimbulay hiri. Jadi sayra na pod harohit beban ipaing kangkab paing ginawa dati nga nunuh na pende kaindalan da hiri di nga hiri na ginda ko ngayon nga mimbulay na day nga o sonong na day siya nga haray nga da hiri paing ka nagid ihati kinarahingan sayra na pod harohi ko boboyuhon datid oy lan na datid anak kontok ko itagwangan na kinarahingan paing kangkab kasari to kono pori o sorow to ko kiginawa ko muhotot nompunan ni kaamu nuno na po day mandati po sayo nga hiriho ko kaulion it alumi sa hinuman ta ko pendalano nga mimbulay na kagwit nga aya nompunan ni ako di kinorohingan niri ka gumuli na diri jadi umbalan to ko mangimbulay no kaswabo na bay no moid ilo na po paguhatan datid nompunan ni ako diri ka nga oyad to ko moid nuno na pohit pagindalanan do ko posin rohani dati nga okon dando ko hirihorikoton okon ko hirihot kagulion nabara sa hilad Mazmur 32 ayat 1 dat alumagnay tulun da ina pohit pelanggaran daw nga nompunan nagi idusa-dusa daw nga nasompon kaubasan to ko na po nga makiano to ko dot mangiloh to ko dot nunuh nang ku oralan kokitanan dati tanda kabo iyo pay garok age milad ilagan nila garok lo mo kaduhong ka kagarok mang kagarok ay milad tahan-tahanon miyagalo po ka kukulan milo miyagalo ko nga kontut no ngay milo pod man ilago nga luar sa darga lo garok lo bagi nga agaras mo titulon do logo do garok kanto lah oke jadi haro piro-piro hanuman imbulaya do hiti dot moydad papaintalang haranangkud iti nupot pelanggaran dati teka iti dosa dati nga nampunan kamu asanang dandad iti na po nga manahak datid ay pangunsub dot ginawah ta ko na pohom otood okon nagindad o girot takod iswa nga katumayan dati tanda na po kapagulo dot inapohit pakiampunan dati di nga nampunan da kinorohingan nga ihati na po nga kano tokod mangampun na tulon na suway ka sayra na po ihati na po kano toko dot mangampun na tulon na suway iri na po nga papakitad isoot kaintalangan do ihati na po nga nampunan lagi kadaw kinorohingan numan borosot dahiti dot minanudo ki Yesus kumadati da menerima pengampunan mantad da kinorohingan sayrad ihati na po nga mangampun toko da tulon da suway so kirogyan iho kinorohingan nga ampunan tiya ako na po mangampun na tulon suway ako'y mangampun yadit ngon na po guno ilogiko masuk akali bagi do ampunan ni tulon nga ay siya mangampun na tulon da suway kamun po nga ay alayak isid ampunan na tid ina pa ilisi hidi nga ilisih da kinorohingan ilisi mangampuni nga akano da manudo da ginawa dati mangama da ginawa dati sekira na pod ina pa ginawa dati nga akano da lumisih da tulon da suway kamu pa itong pinay nga iso
ino pa'y tanda no tanda ko pagulod hititi sayra det ay makiampun to ko kimakinorahingan iso no po tandad ampunan to ko nga kanu to ko kadaw det mangampun da tulun da suway. It bersalah kumadati. I osaraw o kisala isyo kumadoho ampunan isyo. Puji Tuhan. Tu kanu to ko det magampun memaafkan da tulun da suway. Kadaan po sa duo. Ino po bobos kapagulo do ampunan dati nga isay. Sudah pasti di karuhang it ang tanganak. Kamuyan da pintariningan mo di. Nga memang ino pa'y asaru koped o gumo masalah kumadati nga iti keluarga. Pikaruhangan iti tanganak iti magyang pinay. Tu iri ni kay asarod mayong tayong kapag insamak kumadati. Jadi mo'y iyati nga ampunan ta ko kinarahingan, iyati nga patut perlu ta ko magampun da tulon da suway. Amen. Nakajalan na rin Sakira piyad ay piyay siya rumikot na may pakiampun dia nga ampunan no ampunan no. Nga o miya gali naway anto kan dalo pasalo pangampunan di gulo aga tumatilo oy. Sorohon nundod isiyo minamon sa idiad sakirad isuang do business karugian do piro-piro juta, piro-piro no ribu. Kada buro sa ribu ratus pia, ringgit pia mangku. Nga agate ginaw mga ampun do hiri. Gisam mo minamon sa idiad dat ay iso karugian do tagayod isuang nakoposyon. Gisam mo minamon sa isumandak no tanak wagungan no putut. Sakirad iyad di kano ko pa mangampun. Andadan no isiyad, andadan ko pa isiyad may pakiampun no maan ko po tumbukad o ngayon sana hari na ko iyad di. Nga ino po hit nurdi kasudu te ko it ko purimanan ko pero nga rikot na di tulun. Ni rikot dia. Mine pakimaap, mine pakiampun. Ngano kano. Laid ko na yan nampunan ka. Tokoy. Iyo din na po boros no. Iyo na po may pakiampun ng hadan ko na po. Ulinang ko rin man po siya tumbukan. Tumbukan po tongon san kapuriman po do siya ka. Nga rin numikot pagi siya di nga kapuriman maaf. Jadi hari ipagili tandatid mungkin dait nakapagi sindol ginaw ay siya sala dot kat keke ardatim to ko makiampun ko madidi makiampun ko na di dia kan lagi no di sala ay asikap ikapil timput tumangko sa ino po inare tandat ay tanda dot mano po ditino nga ay iyati na po nga patut wajib dumagampun na tulon da suway. Kano to kano po mangampun na tulon da suway? Kamo na po nga kinarahingan nga mangampun ni dati. Kakitanan na po tulon di nompuna ni pelanggaran daw mantad nagiiduso daw nga nasampon sayra dat ina pay rusod da kinarahingan nga haro dat hiritulon ni Domoy papapurimon di dusa daw gisambo isiya na pa nga asaru na magakun dat isiya iyaw na po nga ay sa kusanungon. Kamu na po nga haro hit ibor sa malayod sedar diri. Sayra na po iyati na po nga kapuriman dat ay kolomokon dati. Kolomokon dati nga iri na po pakitod isa kaguhot
koin talangan de iati na nga nompunan. Popokito kono pod ay haro pengakuan popokito iyan pang haro kasiribawon ginawo ino poy Roh Kudus nga poingen nad isuang da ginawa dati. Mogondos sa padi kasarim paing kukuron na di rusad da kinarahingan dat paing suang ka isuang na kaposiyon dati. Memang nga iso na pohot tanda dat iati na po nga magakun dat ay ipopokitod kasiribahon na ginawa nga ikamuan dat minsiriba to kano ba diri ba? Haro minsiriba to ko dahiri. Haro kasiribawon na ginawa dati. Akon kaming kawas. Okay? Isay no po hit nampunan dat kinarahingan nga isyo ni kapagulo da momonsoy dat pangongosol daw. Kumuno po nga apurimanan dati it kaboboyuhon dati omonosol menyesali perbuatan. Ino pa di tugas sa Roh Kudus dahiri nga poposorow ditulun di duso daw. Alihuan ka duso. Alihuan ka duso. Okay? Muhot mimulay ti hotet ya di ba? Miyagal na po ko ngon to ko pagalaw iti tutang. Tuoy sanan to ko tinga haro tutang. O gumo kaya ngay to ko tinga kaya tutang. Okay? Piagalan to ko na pod imong utang pinapautang hingga kalihu. Alihuan na dako tutang. Tumbayan ako takoy alihuan gi. Paing ka nagi kadaw lo duso hilo nga takoy alihuan o sarawi. O saraw takoy. Pisaraw. Nampunan ka mo ka. Iti tutang nga hutang ay nabayaran ka. Nagindahit pinapautang o tingayaman. Karuba dia nga magalay nagi pinapautang gi. Jadi moy dahdat iati no po nga osorow o purimanan ahandaman to ko it pelanggaran dati. Iri no hit ay pailon paingaton to kada di Roh Kudus. Gisombo sayran no pod ahandaman dati nga monosol to kadandod dit perbuatan dosa di pinawonsay dati. Ino pa itulun da ginawa na pa siya nga nakama da rusad da kinarahingan imanahak dot ay susunod da isuang gatinan dati nga ay sa okosonongon nga popokito dat haro kosodaran haro kapurimanan dati diti kaposian dati. Insanan no pohit na kumbal dot popowon sa dosa nga apurimanan to kay bod atopot kapiyo mo. Mongirod it o kita tulun tay ko imisok-lisok nga ay asan ang mangilahir eh asan la lisok-lisokon no imo dasikod o kita tulun namuti asan ang kapiya ko mo yan di asalis lisok-lisokon nga hari bagyan di lisokon ay pentapot bo nga asal lilisok-lisokon natin it mintong kumayli ko po mahara ka kita kamo wah haro na unsur-unsur dosahe did iman dati pawon soyo Kau kita tua-tua dawakon mingintong patila ay sa tulun kami pagano may to kadilok kaday tingo kiri kanan may papaswang ito nga gula-gula paubasan iya din na miyaga ilisok-lisok ko niri bagi jadi sayra na po dat ino po rusad da kinarahingan nga poposorow kano poposorow dati dit kaboboyhon dat dosa-dosa na ka uonsay dati nga kapuriman to kon dat iati na po tinga na kaduso
Ano po di kapuriman no kaduso komono po nga ponori ko ti pangampunan kumaha dati. Pihondom-hondom no pogi. Ya di na dari topot ka piyo bo it jujur sama jujur kadadi mo dahiri. Anak ya hay nga nako bali man ako pakilahan di tanganganak pola. Tapot ti mo ti kapiyod. Niyagal ko ay manakaw conto lagi kapagalan dati. Kanumingintong ay sa tulun. Moy konfirm ay sa tulun. Kanu mamangkis. Ay sa no pa sumimbar. Ay sa natulun ide. Hari tambalot tet ay manarita pengalaman may pakisangop. Tumalibod diri ko man natulun. Intay ay sa tulun ta kito. Nuka. Hiti ko hoy ka. Komono po di hiti ko hoy ka. Di nga mangilod hara tulun kay so. Hara no po nga amoy pagano. Ay so no po. Ngay nagidi pagano. Diri ni komondo lisak-lisak ko. Ni warit yan di ba? Gumo na tirik na kayo hoy. Kumatalo. Suway ko kapuriman do ino po hit yaw no po nga sebagai tulun na bordosa. Nga miloh nagi kamoyan dat ino po tulun dat naumpuna na pelanggaran daw. Na sampun na dosa daw. Nga harati kamoyan dat kasianan kumatulun da suway. Binsianan. Ya. Binsianan. Doho na po panumbayaan nga ay mantad ko binsianan ko tulun da suway. Kano milad mo si karato ni di. Tu sira na po binsianan ko. Ilo no manakaw kasari man dati anuod isa kapagalan tu tidak keterlaluan ko piyo lagi. Sira na po binsianan ko. Iya nga ay may panakaw. Miyagal ko pakilahan lah. Pakilahan. Sangguguas nagi pakilahan di Pasar Malik. Sangguguas nagi iti musangking. Tua nga haro tong hopod no. Kakito nuno regi. Nga mimbulay ni kasianan nud sangguguas nagi gadi hopod do tua ngon gidi panakaho ka. Jadi sekira na pod hari kasianan nud isuang dat kaposian nu nga milon na dati burang sandat mustahil did may mustahil ko no may panakaw may paganud dambokon tu hari kasianan kasoro ko dirid sorohon nandad iyaw pa nga haro higyahit di oritan tulundat miyagali ihawa lah contohnya ada di man nga asadapi di mandadi nga dusohi hari miagalet hari tiyo di no kagadi intangan nga ay duso intangan nga haro tiyo di bo mimbulay tiyo di nga sekira no pod haro kasianan da iswang kaposian dati iripay kaman kud mustahil ko no paparutum bawa kon ako kasanggup pahirid miagalat manggito ko korita ila taon nalun nakumbal ko din numan na tulun patalibod anaru na di barisan lo nga ako di katalib sibuk tamo di taon nalun undorong di sangulun ka pinapatalib dia napurimanan nuri suway tadaw ya nga kawaya demi agalid di haro di kapurimanan nud ikosianan do hiri bo tu iya nga nakumbal nakapuriman kano di ka daw papacan di wakon jadi sayra ano pod haro hit belas kasihan ilisi nud hiri nga ikamoyan kud
mustahil kunod mumunsik karaton kumatulon da suway. Tu iya sorohon nud iya sendiri ka daw. Iya na pakawaya dumya galidihom. Iya diyan katulunom. Noosan ng kapurimanan ka. Okay? Jadi iso no po tanda dat ay inoray tanda iti no po duso dati nga nompunan, duso dati nga nasompon, harohi ginawo koboboyhon kapurimanan datid obinsyanan. Tino na papukulan na mo, obinsyanan nga ito kati, obinsyanan nga ito kuno ti. Anto ko di tanganak, o siya na anto kuno di karuhang, gisambot to kuno mo si karaton kumadilo. Para pa amandam damay na tino, ano mintogod, ano akasar tu hari kasianan diri kabinsyanan. Yati no po nga ato kamilo mamusaraw. Suway ko ino pa itulon-tulon na minanindul dati nga magakon di kasalahan daw yati na pondo nga manhak to kano pangampunan kumadilo. Piyaylo magakon dilo nga aga ti mo titihoy gi. Siya tunggu kau datang minta maaf kamu ti. Idagay apatut bo. Apatut nga idagay nakasala mo ipakimap. Kadang-kadang iyati nagi mo ipakimaap. Ipiyay tulon nakasala, iyati nagi mo ipakiampun. Iri piya nga ato koy ampunan. Iri no hit. Nadaadil kapit tapurimanan mo. Dahiri. Ino pa'y kamoyan dahiti nga, iyolo no pa'y minsiriba ginawo, miyampay da portobatan o magakon, nga patut nagidot harohot kasiyanan, horo belas kasihan, kumatulon-tulon di nakasala kumadilo. Hari na kuminagakon nila di kasalahan dilo ko amo. Jadi, sakira na po, iyati na po, ay harohi kasiyanan dati, magakon ka amo itulon di kinasalan daw nga, ino pa'y ginaw dati, paintatap, takunod nompunan na siyo. Jadi, puji Tuhan, tu nila ni dati kasuabon na bayan isa na po tanda dat ampunan to ko'y kinarahingan nga, iyati na po nga abilis ka daw, abingampun to ko. Ato ko popopi edit kasalahan dat tulun da suway. Pengkura di maragut. Ay. Tok, iho mo titi nga, haran na pa yung maragut to man, kuy langgarot to soro ko. Nga ilo na gid aga, tumutilo oy gi. Ya, mamulaho pulis, akon pun da ko iyawhot, popowon sa dit ihukuman lang. Halipya songkuro koruwala ni di kasalahan di minanindual dati nga kada to kana dapo pio ot ay boros dati i kasindual. Nagi it nasuhat to iswang ginawa dati. Nga sayra to kana po katagwang kumiagalidi alansan to kadadot moid iyati no po nga ompunan iswang got karaton dinawayan dati kumakinorohingan iyati no po nga mangampun to kanada ditulunid di in minamon si karaton kumadati nga to kay agat no motilo oy iho nga ay susano ko nakakita bo soron no haratulon no mini pamansut to karita no dadi ni no ponsuto ngo no di pigisod it amila tampalon hari tambalutot nasolot udilaid karita napay karitasyo nga kalisa paingin hilat talipokria seda ko talipokria wago pay tayar ko kasi sambulan nagi igatanggot pire gatanggit lowod ka na ko di
ito nipis ihanahanam kosondo tatana kusung di packing kasyo o ngayon kunda di packing tu ina pag packing idi nga daw nga ay sasangan no nga itinupatulon nga manan sangan no mo matisyo pon suto ikorita ko dadi ne na idway tangus ka ni pigiso apat tayar ni pigiso ano milo pa kayon iya no po hirid di siyom kano ko pamangampun kang ko siyom aya agat tapos manan ki kadang-kadang iti mangampun to ko nga itinupakamon kud agat kaya nga miagalidit sa kira na pod itinupa sabar nga kamon dati sabar itu budo iti mangampun nga miagalidit kosuang yun di kosuangid mangampun itu budo yun di kagalagalit yun di bo tu miagalidit apatut to kapurimanan dati nga ay kaduhong kad irih kopiohot ay panghakan doro kinurahingan kumadati ay dati man potolibo ay agayo nacabaran nilut pingkura dilet yun ya di ay di mila mangampun iti aga tilo kamo na pangampunan ki ngam himang agat to bagyabo ilo nagib agatan to ko no sorohon to ko Yesus sendiri minangampun ni siya ditulun dit nakataubat bangamo nga nampunan ni siya iminanging gorit daw no kasi sumambayang ampunay nila ay lo kayo no ko sa daw ka jadi agat na dadilod o kito dati agat na mangampun ni minay pamigi sa tayar nga ngonto ko na po do intangay pangampunan do kinorohingan pangampunan ni Yesus kumatulon agat ko piya di siya nawayaan komondo ihati na po din sainsi nagimatu dahiri right ka iti komondo pangampunan so kira na po ato ko kano mangampun da ikes sa may galidi nga sa kira iya dihat panilayan di Yesus kumadati ingka ka to kuno gisam bubay no anda don po ilon no makiampun dohom ampunan kunagi kano po siyom tokoy ingka ka to kuno nga man tadidit lisih di siya kumadati ilo na dadit umbalan dati dot sumuhut kumadi siya maya dilo pangampunan kano to kuno po mangampun no miya galilo atapatan no kunod ilo no po nga iso tanda dot mimang ampunan to kuno kinorohingan aya tok isay di tinutudan na karita o itong pinaykumin karita ko tinutudan nga nampunan ni siya okay puji Tuhan iyo no patutudan na karita tutudan ko kago hargahit kaubasan po nga ihilo packing mo i-packing sampit to kundi packing ki kaban mo ito tabon karita no nga kontak ki karita diri sampaping mo no pabuatan no kabay siya nga ologod minong kab nga hingga di pisap no pahirit tabon na karita no harohi kombalot norongo ko interview dot radio pengkuro kanon do di packing got asompit kabay diri sampaping nga kontak ki karita no kay do nga isat no kasyo iyo nga kaban ko saya hantak balik ka nga puas hati no dadit yo digi nga ako ni ka iyo dihit pagangatan dat ay muntok dati ilo net ay agati bulaman ko piyo bo to kalimpupusan pangintangan ihati no po nga nompunan to ko mantadidit pelanggaran nom dosa dati nga nasompon nga sayra do ino po hit lisih di kinorohingan nga kanum monimban dati
O kono ko asaraw no. Nga atapot kapiyad iya na po nga nakasiman man tadidit asaraw no di. Milo takoy asaraw mamusaraw to mod. Dat lumisi nga ay ilano mamagaw gumawoy ay ilano gumawoy kapilongon dati dat momonsay dit ay tindakan-tindakan hindi. Miyagal ko harani ilan dati asaraban do walay. Kanda dati aya kasiyan ka. Nga ino pa'y kasiyan nga hiri no. Hiri no. Ino pa'y gumawoy manapot ka gumawoy di nga makiano to kundod harodadi milod parikatanda darama ka contohnya. Ipiyahi parikatanda darama uhutan dati nga akon ko hiri no. Nga otopot kapiyad haro na panguhupan da pinorikot no. Jadi itinopodit boros to mo diti nga aya kasiyan na yulo ka. Pono ko rikot diri tampinay. Makiano to kadadid pengkuraralan no manghup dilo hare nang kuy parikatandot o gumu idadihit kain terpakai kano. O haro foto don. Sayra na po katod nga iri na po nga po pakitod. Iyati na po nga nakasimban na kapiyo mantadit ginawo dohiri. Nakalambus kapiyo. Jadi po yung kano ikadawlot lisi da kinorohingan. Hari kasiyanan dati belas kasihan kapurimanan nga nakasondot ka amo, nakagaway ka amo, nakarikot ka amo. Pengampunan na po kinorohingan nga akon ko sa mata-matad isa tindakan dit karay titi kamuyendot pengadilan ipopaidu dati mantado penghukuman. Suway keri akon nagi kadaw sa mata-mata dat ay iti na po mengampunan iti nga papasaliwan dati mantada duso. Akon ko sa mata-mata penghukuman, akon ko sa mata-mata papaidu kumaduso. Nga iso dahot iso luyud nugadit. Luapan kan. Iso luyud dolisi di kanu dot menimban dati, menimban da ginawa dati. Gisambot ay tumanu dapat isu ang Mazmur 50 Mazmur 51 ayat 1 nga no kadi Raja Daud. Posiliho ako no dadot kudus, tahir, oborisi. Iwaguhay na dat ginawa ko miyampay darusod di ogirot. Jadi akon nako sa kadarot ilo na po kamon da pangampunan lang nga akon ka popaydu na isuang panghukuman akon ko monompon na di dusa-dusa ngay nga makiano ta kadad iyati na po nga harap pangiwaguhan isuang nakaposyon dati. Mayo kuno dabari siyay iwaguhan dati kaposyon dati. Magakon ta kano po makiwago nga papakito na iti na po nga itanda da kumo apat tat nimbulayan dati kaswabon bay no. Pohit pelanggaran dati isuanggot dosa-dosa kumakinorohingan nga nampunan. Puji Tuhan tu kaswabon na bay no o gumu na dihit kasimbanan dat awayaan dati. Abi ngampun o siriba ginawo manu tokod o simbanan toko kinorohingan. So kira na pod haro ngaylo morim karim isuang ginawo. Ay suway kaylo ikapurimanan dati secara pribadi. Sira na pod ay makiampun toko. Tumbano ko diya ko nga kapurimani. Sira na po kasambayang toko makiampun toko di duso dati. Iya dit anaaw kapurimanan bo. Kono mo da si dingkongon no. Kasambayang ko no ki. Menyerahkan hidup kepada Tuhan. Poporikot toko keposian dati kumakinorohingan. Makiampun toko dusa dati. Makianu toko pangahakan. Panguhupan kinorohingan. Sira do mamanaw toko. Hingga na po ngayon dati nga. Toko na di. Miagalit ay sapod da sino.
Nuno na po'y kajadi Tuhanom. Iho na pom ilongan no kanom. Uy, ingka kanor. Apatay ko po yung kuro nga. Paingigita ko na dia kano. Harohi kapurimanan datid osingga dohiri. Puji Tuhan eh. Nga sekira na pod ino pa sambayang dati nga iko mo yun jangan tidak no. Ingaran no. Haro ito purimanan no did. It iswang ginawad. Tapatin ako din no nampunan no kuti ka. Yodiri eh. Jadi yati no potihom o gumuot kagaton dati o gumu nagi kadauhit kopolidon dati mantadot aralan keposian dati manikit tadaw nga porikaton dati kumakin orohingan pasarahan dati kumakin orohingan gumuli to kono kumakin orohingan moed ino pohit lisih da kinorohingan nga kopulih da iswang keposian dati iati nga kanu po pakito dat ay lisik kumatulon da suway hali piad iyalo na po nga nakasala kumadati. Ratu Kampinado ko utusan Mulino kumaat inoringan. Ano misisa takad iswang sambayang? Kinorahingan isundu iswang kerajaan sorga kasuabo na bay na insan po dot on si kawiyahay to nakawayahed iso pagpanamarasan di alumis karayat diti pengampunan. Puriman andahay iso it kagaton do away andahay nga nailan nagidahay sayra na po kanwe magampun da tulon da suway nga po pakitod ino pay lisino nga no koyon da isuang ga kaposyen dahay iya nagikadaw nga kanu kod mangampun dahay sayra haro kapurimanan haro hot ginaw dahay sumimban mantadidit kaboboyuhan dahay. Gumu kagaton dahay Tuhan haro na timpu-timpu dat kapuriman dat iyahay poin tapot gisombo ino pay ginaw dahay nga agat na mangampun da tulon da suway nga atumbay ni had irine dahay apatut dahay dat parikotan kumadia pakihupan kumadia moid anu dahay manangkiad o manalibamban. Sikaw tu amu ko apasan ng mangampun dasan tabi dusa-dusa dahay dat miya galit ay awayan miya dahay kasari-sari kod manahak do kasiwatan kumadahay mimpun da tadaw do bay no anon da dahay man rurubato it kasiwatan da pinatahak no. Sikaw nagito manghak kadahay iswang tindalanon kaposyon buru-buruan da tadaw do bay no moid ayahay katangkiad mantadidit katapatan dat pinatumboya no. Iti nasambayang dahay iswang ngaran Tuhan Yesus. Amen. Okay, kung sikaw dot kinapagyampayan natin insan po di kasuabon na bay no. Suwab bulan 11 naman ti suwab ay mimpun to kanon dit 30 minit. Umbalan to kadit 30 minit ta tadaw suwabom ako kuro nga. Idi bay no lebih kurang 54 menit kasari to kamo titi. Dat maya dat mintang ledam buha di YouTube. Nga yadi ani ba iba gi. Nga umbalan to ko pagya. Sakirad asanong asanong nandad asanang ipatilamusan. Hinako po asanong mindalan da tadaw do bay no. Intata net ulokon kada do kotong kihal. Kapiro ba ta kakago kasuaban da suwab.